Pentecost program clear tu te chibaivek ule Vanlalhmachhuana kania Mizoram UPC rongbol na chanchin thar thlirin ilongai thangu Mizoram UPC General Headquarters ruai tu te chuan September ni somni pathum zirtop zana tanga Pentecostal Youth Department General Inkhom Pui Assembly Center nei chuan man puya pathiani zan thleng hian inkhom pui hi nei ani don ani General Sunday School Department Executive Board chu September ni somni nilai ni khan General Headquarters Office Conference Hall an thukhoma Chairman Tergau Vanlalhmachhuana an kai hruain meeting hi Mizoram UPC pui paten an ho Meeting a hian kumsani somni pani General Sunday School Board nei na mun tur soi ho ania Executive Board chuan Assembly Center hmuna committee room thara kumin General Sunday School Board chu nei ni se antia October ninga nilai ni hian General Board hi nei aniang Meeting a hian General Board angai tu tur agenda lo lu te an thlir ho boka Official agenda atan General Sunday School Department Secretary hi Mizoram UPC Executive Committee ya televero se ti le kumsom chung Sunday School kai kimlo man General ena pek tura hian COVID-19 ripui hluar kumsani somni le kumsani somni pakhat te hi chiartel lo ni se ti te an pasani heng baga hian kumsani somni pathum budget estimate treasury na phar chu General Sunday School Board angai tu atan an pompui bok Mizoram UPC thalai pol kumsani somni pani inkhom pui lian chu September ni somni pathum zirtop zana tangkhan Assembly Center zonu ma nei tran ani General PYD inkhom pui tran zan hian upavane pudai te President General PYD chuan pathian biak inkhom kai hruaya Reverend PB Vanlalhmachhuana General Treasurer inkhom pui hlanna nein palai lomna tualupa bilal biak dika Assistant Secretary General PYD chuan anei thung ani zirtop zana hian terkau jerin na lian na hne na tangin pathian thu cha ngai thak ania Vanal du saka kolasi bial chuan zai rongbol na nein sizorem tluanga EBM General PYD kai hruaina hnuaya PYD thil tumsoi rual na te nei ani kumsani somni pakhata literature committee General PYD buat sei thonthu inzia siaka top 3 te thonthu zia abua siam chu hemizan hian upa f Vanlal chama Vice President General PYD chuan atlang zar boka thonthu zia tlang zar te hi thuthung wangin lalding puya rabung ziak sirvarual kianga David Malsom tluanga konpui veng lai ziak le tania lalruat fela ainon veng zia te anni General PYD inkhom pui hi voin inren ni hian ro rel inkhom na chunzom ani dona upavane purai te President General PYD chuan kai hruayanga Mizoram UPC Executive Chairman upa sila ro piangan ro rel inkhom hlanna aneyang ro rel inkhom a hian Literature Committee General PYD buat sei career guidance booklet chu John Zo Thansanga Chairman Literature Committee General PYD chuan atlang zar bok don ani General PYD inkhom pui hi inrin ni zana tang hian revival inkhom anei chunzom ani anga Pastor Kelal ampuya champhai bial tu pastor chuan thuril rongbol na aneyang pathian ni chuma member boral suna Reverend Bilal Sanhima Secretary General Sunday School Department in anei dona Missions Pual Tholom appeal na hun Reverend Tilal Dingliana Secretary General Missions Department in anei bokang pathian ni chuma hian Reverend Sai Enga Sailo General Secretary hne na tangin pathian thu cha ngai thak ani don ani pathian ni chunu inkhoma Reverend Silian Sanga lecturer ATI hne na tangin pathian thu cha ngai thak ani anga mibik choi moina Social Wing Committee General PYD in anei bokang pathian ni zan inkhoma hian upavane pudai te President General PYD hne na tangin pathian thu cha ngai thak ani dona thu soi toi General LED atangin ngai thak ani bokang Mizoram UPC General PYD inkhom pui hi pathian ni zan thleng hian nei ani dona Mizoram chungbaga Agra Field Delhi Field Birpara le Karbi Anglong Field atangin inkhom pui palai an kal khom ani bial chung rongbol na lo ngai thak chunzom ila September ni som pasari inrin ni khan aibok bial chung kauran upate pualin falcon kauran biakina seminar buat sai ania hehura hian bial chung upate kal an thain bial tu Reverend HT Vanal engmoya chu resource person ania Kaushan administration chungchang le thupui poimo tak tak an zir hawa hlok taka hun man ani Chhattisgarh Field damna dart kaushana September ni som basari inrin ni khan Hindu atangin mithar panga kaushana lomlu annia heng mithar ta hi field pastor Ramesh Manik Puri chuan lalpa isu mingin baptisma achantir mithar lomlu inkhoma hian naulan rongbolna field pastor chuan anei bok heti hian Chhattisgarh Field a hian kumin chungin mithar zathum somruk pani kauhrana lomlu ani to ani
thingfal bial mualcheng south kaushana po September ni som pariat pathiani khan bial tu pastor lal ruat kiman mithar pakhat kaushana alom lut bok hemini vek hian lungsen bial chimveng kaushana mithar pakhat chu bial tu pastor silal mingsangan kaushana alom luta konpui bial bualpui north kaushana po mithar pahnih te chu Mizoram UPC a lomlu anni bualpui north kaushana hian Mizoram UPC revival committee hnuaia pola revival team te chuan rongbol na an nei mek ani Nagaland field medzi phema kaushana po September ni som pariat pathiani khan mithar pali te chu field pastor tis hat vu chuan kaushana alom luta lalpa I suam minga baptism chantir anni North Vanlalhmachhuana bial leilet kaushana po pathian choi moina nei chho mek zel ania he hlimna kal zela hian September ni som pariat pathiani khan baptism rongbol na buat sa iniin tirkau Emmanuel lal thiang hliman he huna hian mi pali te chu lalpa I suam mingin baptisma a chantir ani Bairabik kaushana September ni som pali ni laizan khan mithar pahnih te chu bial tu Reverend R chong khuman alom luta Bairabi bial chu vel kaushana po September ni som pariat pathiani chu ma inkhoma mithar pakhat chu bial tu pastor hian alom luta inkhom bana mithar hi lalpa I suam minga baptisma chantir ani mombu bial dum zautlang kaushana po September ni som paru guzir top ni khan mithar panga chung ko khat chu tirkau BR ungsoi chuan alom lut bok tamu bial phaizang kaushana po September ni som pariat pathiani khan mithar pathum Mizoram UPC a lomlu anni bok champhai bial ngur kaushana September ni som parugle ni som pariat pathiani mangkhan crusade nei ania herong bolna atrang hian pathiani zan in khoma mithar chung ko khat member som pakhat te chu bial tu pastor kelal ompuyan Mizoram UPC a alom luta atuk ni som pakua thotran zana mithar pakua ngur zomi kaushana hian lomlu le anni Zemabok bial tuirial kaushana po September ni som pakua thotran ni khan mithar pahnih bial tu pastor Reverend V Rauchuam Luyan alom lut mithar lom lut hi nu fa annia chung ko pa ber hi thamasa khan Mizoram UPC alom lu aloni to bok chaltlang bial ram nun south kaushana po September ni som pariat pathiani khan mithar nu patuak khat te chu kauran chairman in alom luta Kolasip diakon bial khuang puilam kaushana po September ni som pasari inrin ni zan khan mithar som te chu bial tu Reverend PC la chanpuin alom lut bok khuang puilam kaushana hian Mizoram UPC revival committee hnuaia Gideon revival team tirkau lal biak ni te chuan rong an bol mek ani Kolasip diakon bial PYD te chuan September ni som pariat pathiani tlai khan new builum preaching point biak ina general PYD in khom puilian puala chonghei tongtrain hun an neya pathiani zana new builum kaushan te in khom puina nein BLPYD president lal hruai tlong an thuril rongbo na aneya BL2 Reverend PC lal tranpuya te chung kuain an hau ani sairang BLC mui kaushana September ni som pariat pathiani khan mithar pakua te chu kaushan dang atangin tirkau PC mal som tlongan Mizoram UPC alom lut tirkau PC mal som tlonga na lan hi sairang BL chuan si muya hian rongbol tura aroi lai mek ani pathiani vek hian ngal chom kaushana tirkau simal som sangan naw hlan rongbol na aneya he huna hian naw sen pakhat pathian hne na hlan ani pathiani zan hian sairang kaushana baptisma rongbol na buat sai ania tirkau simal som sangan kaushan mi pahnih te chulal pa Isu mingin baptisma a chantir ani re kaushana September ni som pasari inrin ni khan lal ruat sang ate chung kwa chuan pathian choi moina anneya tirkau Emmanuel ram tharnga ka petera revival team chu speaker ani he choi moina program hi bial chung kaushan ten an hlutlea tharau thianglim baptisma dong tharmi engemaw zat omin kaushan hoten he hun hi hlim takin an hmanga pathiani chuma in khom bana baptisma rongbol na buat sai ni in kaushan mi ni sa mi pangale kaushan dang atangin mi pakhat te chuan lalpa Isu mingin baptisma an chang ani bongkon bial LED te an bial in khom puiro rel bo zuin September ni som pariat pathiani mangkhan samtlang kaushan tloin fe chu rongbol na an neya he huna hian member kal an thahnem le fe chu rongbol hi bongkon bial chairman upa bi rang vungale BL2 Reverend Siram sang voraten an hova samtlang kaushan tenen pathian biak khona nein pathiani chun le zana hun an manga BL2 pastor le ruat bik ten thusil rongbol na an neya bokon bial LED fe chu rongbol na hi kaushan pahnih te hian hlok thlak an ti hle ani cholmun BLPYD revival crusade to September ni som pasari le ni som pariat chung khan sakor tui chun kaushana tluang taka nei ani revival crusade tual upa Gideon Vanlalhmachhuana BLPYD president chuan kai hruain pastor kelal ming sang zuala rabung BL2 chu speaker ania
ahnen atang hian pathian thu cha ro pui tak tak ngai thak thin ni in bial chung PYD ten lok takin he hun hi an mang ani cholmun bial PYD revival crusade thi reverend sai enga sailo general secretary tirkau cholal ming muana chairman general sunday school le upa Andrew Lalding liana general missions chairman ten an hova bial tu reverend HV lal zam lawa baka bial kaushan pui hruai tu ten an tel pui bok he crusade a hian tharau thianglim baptisma dong tharmi engemaw zat an oma pathian ni zan khan thlung taka nei zo ani September ni som pakua tho than ni zan khan sakor tui chun ko rana mi thar chung ko khat member pathum te chu bial tu reverend HV lal zam lawan alom lut bok bil khothir bial sai pum ko rana September ni som pasari in rinni khan lal buat sai te chung ku akal tangin pathian choi moina nei ania reverend C lal remsanga Bethlehem bial tu speaker ani pathian choi moina in khom hi September ni som paru guzir top zan atanga nei tran ania bial tu pastor laurin moy var te chuan pathian biak in khom akai hroi thina pathian ni zan thleng khan he huni revival ne na man ni in bial chung le pon atangin kaushan mi pui man pui tu an thahnem lea mi engemaw zatin tharau thianglim baptisma an chang ani September ni som pasari in rinni khan lunglei south bial camping organizing committee chu tual upa en lalfak zuala te in ramthar venga an thu khoma bial chunga camping buat sai dan tur an soi ho meeting hi camping organizing committee chairman tual upa en lalfak zuala na kai hruaya October ni somni pali atangani somni pakua pathian ni manga gospel camping electric veng ko shan biak ina nei an rela camping in buat sai na atana tu le poimo tak tak an soi ho ngal ani gospel camping hi revival program man chun zom tur ani bok ole khati song khatun kar chunga Mizoram UPC rongbol na chanchin thar kan thlir le ngai thla khau thei te chu ani e